Sanibonani guys, and welcome back to my YouTube channel. It's a girl Lungi aka Uluzipo, and I'm back with another story guys. I've been away for a very long time. I think I'm even June has been very hectic for me. Wabang follow ku TikTok bayabona ukuthi ngibusy, but ngibuyile now ngingowenu nonke. Every day I'll try ukuthi ngicover up for zonke lezi insuku ngineglectile Nkosi yami without wasting your time. Another day another story time sesanamhlanje simayelana nontombazane. Uthi untombazane welungu istory nami engisizwayo ekhaya kodwa ngangakazalwa during that time. Kodwa nje kwaba istory esikhulu esaduma nje impela endaweni ukuthi umndeni wasekhaya wabhuqabhuqeka waphela inxa ukuthi babesaba ukukhuluma iqiniso. Hayibo mina kanjani asubheli hayibo ekhaya kwakade kusiwumndeni nje yabo uthi siwumndeni omkhulu. So yabona into ukuthi angazi omkhulu baba benethembu kanjani. Usikuzwana one thing about family yasekhaya kwakuzwana ngalendlela le. Uthi akekho wazi ukuthi kahle kahle kwenzakalani but kwagcina kunoqhekeko phakathi komndeni. Uthi mangabe kuba noqhekeko phakathi komndeni umfana oyedwa wayesuka esiswini samkhulu wakhe waxabana nomfana wangale kulesi sinye isisu mhlawumbe somfowabo kamkhulu wakhe. I'm not sure. Uthi hayi xabaneni kwaba into serious nje kwaba into serious nomfana wangakubo ovudane waba umuntu nje othobayo ukuthi hayi okay fine yabo nje ayiphele kwaba nje ayiphele sebeyazwana sebewutsho hayi bathi sebewutsho kanjalo kanti lo umlalisela ukuthi lo ngifuna umbulala angeke ngize ngimyeke yabo kusho into ayimenze yona yena wayibona inkulu to that extent ukuthi engaze zembulale. Hayi kuthiwa bezwane vele emsondeze eduze kakhulu kuyizwe let's keep your enemies closer. Umsondeze eduze kakhulu awubona khona yena ubona yena kuthiwa nje mhlawumbe wamdayisela mhlawumbe nje almost unyaka wonke. Kuthiwa emva kwesikhathi wavudane wamthola wambulala wamphosa emfuleni. Hayi kuthi umfana eduke yazi emakhaya aqala kwakunzima nokwangekho no social media bokupost angatholakala mfana mhlawumbe emva kwenyanga tholakala umfana emfuleni nje akasekho right yabo akasesuyilo wayaya yabo. Ethiwa umndeni wakuba ukhubeke umndeni wakuba usho ukuthi nje umuntu oyizelento umuntu osizondayo umuntu obengeve emzonda kwalo mfana but abasasoleli kulokho impi yabo yenzeka yadlula kwaxolelwana kwadlula mhlawumbe unyaka wonke then kwenzeka isigameko. Hayi kuthiwa nje isifamily nje ngeke simyeke umuntu esibulalela ingane angeke size simyeke. So behambe ngampela beyolentuza beyosebenza ngisho nasegcikeni akekho sola lokho bese bewuthumi bese be right even the day bulawa wayengahambanga naye ngalelo la bahlangana la bahlangana khona but akekho wayazi sibabu babili kushuthi. Hayi kuthiwa nangempela ke naye nje umorose ngazothi nje ulahlekelwe ngampela kanti umnikazi wendaba kulelo. Ayithiwa kubo ke nje beyikanti inyanga ukukhuphula kuthiwa nje siyasebenza leli thona. Ayithiwa nangempela besebenza kuthiwa ke nje lo unabafowabo abaningi naye ngoba ngisho ukuthi lo muzi nje uneyithembu. Ayithiwa ke besebenza ithuna. Kuthiwa nje uzobonakala kuthiwa inyanga nje ukukhulekana uzobonakala. Ethu umfana eqale vele iphla ibhobe egulu umfana ngaphezulu isikhathi eside lo ngcwatshe egulu umfana kuze kucace ukuthi uselala phansi. Kuthiwa nje kunalento kushuthi lokho imtshela ukuthi hamba ukhuluma iqiniso but uyasaba ukuthi indlela sethenjwe ngakulowa family indlela sebemthanda ngayo sokwadlula kwaleya nto sibake baxabana mabengezwe ukuthi uyena wabulala lo kungaba yini yabo. Kuthiwa aguli kuthiwa yabo nje lento imnika ichance mhlawumbe inyanga yonke kodwa iyambhuqa ezace bemgaya akalala ebusuku lo mfana umbone nje ngoba emtshela ukuthi hamba kuthiwa vele izwakala sehayize sekhala ebusuku yabo nje akaphili nje impilo right apha emzimbeni uyonda. Ekuthiwa boze gula impela lekho ukuthi nambona umuntu uzayo siyagula seyefika nabantu bezombona bezomkhulekela benzeni because phela uyagula umfana. Uthi hayi mfana masezoshona avedane ucela ukukhuluma nobhuti wakhe olamayena yena wayobhuti omdala sicela ukukhuluma nobhuti wakho olamayena kuthiwa yena ngempela kubededelwe kuthiwa avedane confess kulo bhuti wakhe amtshela mfethu ngine problem ngoba ngibona ngifa ngiyasaba ukuthi lento leyo uqeda umndeni uhlukanisa uphele ngiyafinish but mina engabulala usibani ngoba ngigula nje kuthiwa kumele kahle ngiyoconfessa kulo wamuzi. So ngicela ukuthi vele sengizofa cause angiconfesselanga angimele ngiconfessele bekumele ngihambele mina ngikhulume but angazi ngizobabhekela uba. So ngicela ungenzele ifavor ukuthi mangifa kube wena uzosala uyosho lapha ukuthi kahle ngibulawe yini kwenzakalani.
athi umfana nje hayi ngeke nami iyangisinda-ke le ngiyayisaba usemncane ngithi ngiyacela because kwanawe uzongilandela uma ngabe kuwukuthi awenzi lento engiyishoyo. So hayi uGayi ashebe ethula ngempela hayibo bebuza kubo kwenzakaleni ubethini kuwena akasazi uzothini naye uyasaba ukukhuluma lena ekuthiwa kubo kumangalo kodwa ukhulume nawe ethi nje hayi beningasaphumi izwi yabona zama ukukhava uyasaba ukuthi lento le izowubhuqa umndeni ewuqede and abafana bakulowa muzi bakuhlaza bengawubulala wonke lo mndeni bewuqede sekukhuliwe manje khona nabadala abayinkabi yabo nje yazwe nje laba bosixova besiqede sifamily. Hayi kuthiwa umfana athi nje le nami ngiyofa naye mawuthi kumele ngife. Ayithiwa naye futhi iphume kulo mfana encwatshe ethi encwatshe nje eqedwa zikhale kuye lo mfana naye ibhuqabhuqeke naye ibhuqabhuqeke agulela ukufa same exact thing ebiyenzeka kulo siyenzeka kulo wesibili. Naye futhi kuthiwa enze same thing mase ezoshona abize omunye amtshele naye asabe because kwakuyindaba nje esabisayo ukuthi yabo le yomosha ngisho obaba babo because bazwana obaba babo uthi no ukuthi ingane yakho ibulala ingane yami yabo. Kuthiwa Nkosi yami kuthiwa nje kwabhujwa ngempela kuthiwa mhlawumbe babe bawu5 mhlawumbe kwashona wonke lo 5. So hayi mase ushona kuthiwa lo ukugcina Mvedane yena-ke ebiza ubaba wakhe because wayengasekho omunye umfana cabanga seyilahlekelwe ingane izuwo nalo mama nalo baba basukuma benze lutho kuthiwa nje babengakholelwa indaba enzomasukuma checker abantu ababethakatha babekholelwa yibo laba because nenyanga yalandwa yibo laba ya. Hayi kuthiwa nakho nabo sebewarita hayibo ingane ibhuqa yini yabo akekho nje okhuluma ukuthi akuyona lento esayenza lapha akekho nje okhuluma leyo nto. Hayi kuthiwa ngempela-ke lokugcina vele ebiza ubaba wakhe amtshele baba ngine problem kanje kungaphezu kwamandla ami and lento le lo ugcino oshonile umtshelile ukuthi lento lokho ngoba silokho sibhubha nje yiyo khona bekumele lena bekumele atshele lo omunye nomunye wahluleka kanjalo ngoba sifa nje ukuthi akekho nesibindi sokuyikhuluma so ngicabanga ukuthi sizosala nawe. Yokuthi ubaba khona naye atsho ukubala athi wengane enzini kimi. Ayithiwa baba le ingane isho vele ibithula. Ayithiwa nomama khona bo sikatini ingane la ekhaya zibizane kukhulunywe zibiza umuntu oyedwa njalo mase izoshona. Yena khona late ingqondo isibuya late ilo baba lo abona ukuthi into yami yokuzenza into esindisiwe akusizi ngoba vele angisindisiwe ukuthi nje angikholelwa kakhulu enqini yabo lezi zemithi namathandazi nezinyanga. Ehambe exoxela umndeni umfowabo athi yazi khona into engiphatha kabi ingane zami ziyabhubha ziyaphela but angazi ukuthi ibulawa yini enamadodana yabo so iyona into engiphatha kabi leyo. Ayikuthiwa ngithi lo baba hayi mina ngakutholela umuntu ongakusiza ukuthi yabo uthole ukuthi kahle kahle kwenzakalani yabo mfowabo. Hayi kuthiwa nangempela vuma athi angisena choice kodwa ngicela ukuthi ube khona nawe vele useyalazi neqiniso lo baba athi ngicela ukuthi ube khona inkinga yakho ukuthi alikhiphe na ngomlomo so wa invite ubhuti wami ukuthi ngicela ube khona nawe ukuze usizozwa sobabili because kufanele ukuthi ingane zethu sobabili lezwe. Hayi kuthiwa nangempela makufikwa-ke ayithiwa ishinyanga uthi wena baba ngoba ulavele uyalazi iqiniso kuwukuthi awunaso isibindi sokufesa umfowenu umtsheni nginika ishansi uthi uyifesele umfowenu umtsheni ingane yakho before ifa yathi hayi athi lo baba nje ingane ayishongolo uthi athi ngithi khuluma iqiniso athi lo baba ingane ayishongolo amtshela athi mfethu ukhuluma ayikho into engeyimelani nayo usudlule into eningi kakhulu akudlala ungcwabe ingane zakho lokho iphindaphindilana zilandalana. So lo baba vele ekhala cabanga indoda ekhala so akhala ubaba wakhe asho ukuthi kwenzeka into kanje. Kuthiwa lo baba lo avedane angayikhola kuthiwa vele le nxaphe ephume bashiye kanjalo athi nje uyotshela umndeni wakhe because lento lena ingaphezu kwamandla akhe naye wafelwa ingane yakhe wayeyithanda kabi so nje hayi asho lo baba kodwa uNkulunkulu mina angaze ngibulale ingane yamuntu kuwukuthi nje lezi ingane yizo ezazesasibeka la esikhona yabo athi nje lo baba uyotshela ingane zakhe yamncenge lo bhuti ethi ngiyacela amtshele nenyanga isi inkinga into engiyibonayo kungozi ukuthi kobhutshwa ngempela moke watshela ingane zakho yabo. Ayithiwa ngempela baba athi uzothula-ke indaba ngeke azayisho kuthiwa nangempela-ke athuleke lo baba-ke ibodi imudli le ndaba yabo. Kuthiwa lo baba lo vele exoxela unkosikazi wakhe ukuthi hayi ilento zane sambili yabo lento ukuthi uyamhlebela umuntu ethi unkosikazi ahlanye kuthiwa ahlanye avedana atshela ingane zakhe ukuthi yene ulentuzane kwenzeka kanje ngoba umfowabo engekho yokuthiwa zihlanye ingane
kuthiwa zihlanye iy'ngane kuthiwa vele kuney'ngane zakhona eziyinkabi zisho zisije shithi kuloya muzi kumele kuvalwe ngehlahla. Eyi kuthiwa nkosami babazi amkhuzi umama singishilo ukuthi inyanga ithe ibone igazi, so ngoba usutshela izingane shithi usuqala inkinga manje. Hhayi kuthiwa mfana wami iy'ngane zakhona leyo mfana kuthiwa nje kungaphela isikhathi esigana sisho isililo seyidubula ubaba wakhona cabanga ubhuti wazo. Kuthiwa nje emva kwalokho kuthiwa nje ubaba wazo wayitshela wathi guys le niyenzile i-extra phela kufanele ukuthi nidubule mina ubhuti wami lo nimdubulile, so nje ngiyacela ukuthi kube ukuthi ayiphinde yenzeke le nto kanjani. Kuthiwa-ke nje bavelane bathutha emva because kwavele kwaba obvious nje ukuthi kwenzakaleni ngoba yabo kwavedane nje bafika bukhoma. Kuthiwa umfana wakhona nje wafika bukhoma wafika wanqokoza ubaba wakhona wakhuluma lokhu iqiniso kwakuthi umama wakhona ezwe. Kuthiwa nkosi umama wakhona waqinisa washo ukuthi mina bengayazi indaba kodwa kuthiwa ubaba ubeyazi bamnqokoza ubaba. Kuthiwa bathutha-ke babagcina lapho leyo family. Umama wasala namadodakazi akhe-ke okuyiwona zazala nalokhu eloxoxa isitori-ke, kodwa nje ingane yomfana wayengenayo, indoda wayengenayo. Lo muzi lo laba benza lento akaze beboshwe, akaze kuze kwenzeke lutho. Kuthiwa nje kwaba yihlobo edoleni kuze kube namhlanje ababazi ukuthi bashonaphi, ababazi ukuthi baphelelaphi. Lapho isitori sisanamhlanje. I hope guys khona nikufundile, khona niku-enjoyile. Cela ningakhohlwa ukungisendela more stories, ngiyanithanda kakhulu.